twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Tsapa Fashion Show, tunabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Kikaba ari ikiganiro mukurikira buri ku cyumweru isaa moya n'igice, ni kuri TV1. Gendera dukunda Mia Benita. Ikiganiro nta kindi ni Tsapa Fashion Show, ntucikwe. Mercedes Benz Fashion Week, iki ni igitaramo cyari kibereye bwa mbere hano mu Rwanda, cyari gisanzwe kibera mu bihugu hirya no hino, by'umwihariko mu gihugu cya Ghana. Iki gitaramo rero kikaba cyarabereye hano mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatanu ndetse n'umunsi wo kuwa gatandatu. Reka rero mbararikire mwese mubashe kurirebera iki gitaramo uko cyagenze. Always mind to fit
mbere nabonye yuko cyagize ubwitabire bwinshi, sale yuzuye, abantu bakunze ibintu nkora baje directement, kare nahora nkora ama shows then bakaza kubimbwira just after, ariko nagiye mbona abantu bashika ko mvuye kuri stage bakaza bakamvugisha, nabonye ama contact, en tout cas yampaye espoir yuko market mu Rwanda ihari kandi yagutse kandi ndayijemwo ataco vyo kwica. Ibi ni byiza, mfise 6 years old, sketchinga ndabikomezamo gutyo, et puis ngize 15 ans ndavuga ngo let me just do it officially, so ntangura gukora ama shows, nkora ama photo shoots, nakoranye na J Rwanda, nakoranye n'abandi ba models bakomeye hano. Okay, so hi everyone, I am Kalisa Winnie, and today we are here at the Mercedes Benz Fashion Week Kigali, day 1, and as you can see, the crazy fantastic look is by Jana Ross. She's from Belgium, and it was her first time here, and as you can see, she delivered. It's like the best thing we've ever seen here in Kigali, especially I've been doing this for a long time here in Kigali, and I can tell you she did amazing. And the rest of the designers, they did amazing. I didn't get the chance to go through everyone's look, but they did amazing.
What I was expecting before coming to Kigali was, for what I heard, everybody was very unified. So I was expecting a lot of support, and that's exactly what I saw. The room was full, and when you talk to the guests, a lot of people are wearing Randy's clothes, which I think is amazing. A lot of people support the local brand. That's one thing I heard before coming here, and I realized it's the same thing. And I think it's amazing. We have to support each other. So seeing so much support and love on your Rwandese designer and even on African designers in general, I think it's amazing. This is what Africa needs to go forward. Yes, twishimiye uburyo Mercedes Benz Fashion Week mu Rwanda yakiriwe. Twishimiye ko edisiyo ya mbere ndetse n'umunsi wa mbere wayo witabiriwe, intebe zatubanye nkeya, abantu bari benshi cyane. Twishimiye uburyo abanyarwanda bayakiriye, kandi twishimiye uburyo fashion itangiye guhabwa agaciro muri iyi edisiyo mu Rwanda. Kuba abantu bamara amasaha angana gutya bitabiriye kureba ibirori by'imideli ni ishema ku gihugu, ndetse ni na privilege kuri nkatwe cyangwa kuri brand nka Mercedes Benz ije bwa mbere mu Rwanda. So ibyo twe expectingaga twabibonye birenze, kandi tukaba duteganya no ku munsi wa kabiri bizaba ariko bizagenda. Ibya mbere aho bihera ni brand ubwayo. Mercedes Benz Fashion Week ni brand iri followed globally, ku isi hose irazwi, abantu barayikurikira ndetse barayizi. Icya mbere cyatumye wenda abantu bitabira cyane no kubera iyo brand. Icya kabiri ni uko twagerageje kumenyekanisha ibikorwa by'ibi bitaramo. Icya gatatu nakeka ko twagerageje gutegura uko dushoboye nk'abantu bategura events, mu buryo bwo kumenyesha abantu, gutegura kare, gushyiraho programme kare, gukorera ahantu heza nka Kigali Convention Center, kugira abaparteneri beza nk'abo twari dufite. So ndakeka ariyo twakoresheje kugira ngo tugire abantu nk'abo twagize. Nitanga Olivier wivanye mu bazamurika imideli mu gitaramo cya Mercedes Benz Fashion Week. Reka twumve icyo umwe mu bateguye igitaramo icyo abivugaho iki kibazo cya Tanga Design. Ndakeka bishobora kuba byaratewe n'ibintu bitumvikanyweho hagati y'abategura ibirori ndetse na Tanga. Wenda bikaba aribyo byatumye adakomeza kuguma kuri list, cyangwa nawe abatari kuri list yaberekanye kuri uyu munsi. Ariko nta kintu kiri personnel hagati ya evenement cyangwa n'umu designer, kuko ni platform twazanye mu Rwanda kugira ngo ifashe aba designer bose, ndetse twishimiye iterambere ryabo ndetse no gukura kwabo. Nta kibazo Mercedes Benz Fashion Week Kigali ifitanye na Tanga kuri uyu munota.
ni umudizayina dukunda kandi dukunda n'ibyo akora ndetse we hamwe n'abandi bose bahagararira u Rwanda ni abantu twishimira kandi dukunda n'ibyo bakora ndetse duharanira n'iterambere ryabo rya buri munsi. So kuba harabayemo aka misunderstanding cyangwa miscommunication mu ntangiriro ni edition ya mbere, ntabwo byose byari kuba perfect, ariko icyiza ni uko nta cyangije ikindi, byose byagenze neza kandi tukaba twishimiye ko na event ubwayo yabaye nziza, n'abadesigners dufite ni beza, yaba bari kuri list y'uyu munsi ndetse na list y'ejo, so ni byiza ku gihugu. Nkuko mwabibonye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyaranzwe nuko igitaramo cya Mercedes Benz Fashion Week cyagenze. Munyemerere mbashimire mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cya Tsapa Fashion Show. Mbibutsa yuko rero mushobora gukurikirana ibiganiro byose byatambutse muciye kuri YouTube channel yacu, ukajya ahashakirwa ukandika Tsapa Fashion Show ugakora subscribe, ahasigaye ugakurikirana ibiganiro byose byatambutse, ndetse ushobora no kuduha igitekerezo kuri nimero ubona kuri screen yacu hasi, ndetse ukanatwandikira igitekerezo cyanyu ni ingenzi, ukaduha n'ikibazo waba wifuza. Munyemerere nsoza iki kiganiro shimira equipe technique yose yamfashije kugira ngo ikiganiro cyashe kubageraho, Olivier Omukura ndetse na Muvunyi Eric.